салом ба онҳое ки ин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд. Барномаи хабари имрӯз 13 октябрро аз студияи радиои Зудӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа ба саҳми шумо мерасонам. имрӯз дар барнома дар душанбе форуми байнипарлумонии Тоҷикистону Русия бо иштироки раиси маҷлиси болоии парламенти Русия ҷараён дорад. дар ҷануби Афғонистон баъзе занони маҳкумшуда муҳлати зиндонро дар хонаи раҳбари қабила пушти сар мекунанд. вақте шуморо дар хонаи раиси қабила нигаҳ медоранд, мардум ҳамоно пушти шумо гап мезананд, гапҳои бад мезананд. аъзои оилаи ман, модарам, хоҳар ё бародарам ба ин ҷо ба дидани ман омада наметавонанд. ташхиси ДНК падарони биологии кӯдаконро муайян намуда ба баҳсҳои чандин оилаи тоҷик хотима бахшидааст. кам буданд заное ки кам мумкин якта аз ҳамин 21 нафар ёки 2 нафарашон буд ки аз худашон боварӣ надошта бошад. ва ҳоло тафсири хабарҳо. додгоҳи вилояти Хатлон ба баррасии парвандаи пурсару садои чанд сокини ноҳияи Қубодиён шурӯъ кард. гурӯҳи 8 нафара ки аксаран ҷавононанд ба он айбдор мешаванд ки барои пайвастан ба созмони давлати исломӣ ва ширкат дар амалиёти низомӣ дар Сурия таблиғот мебурданд. ин нафарон тобистони соли ҷорӣ аз сӯи ниҳодҳои амниятӣ аз маҳалли зисташон боздошт шуда аз манзили онҳо наворҳои видеоиву аудиоӣ бо таблиғи ақидаҳои давлати исломӣ кашф ва мусодира шудааст. ҷониби тафтишот мегӯяд ки гуноҳи боздоштшудаҳо дар даъвати ширкат дар ҷангҳои Сурия аз ҷониби додситонҳо тасдиқ ва баъди натиҷагирии парванда он ба додгоҳ фиристода шуд. яке аз нафарони боздоштшуда Одилҷон Шербекови 30 сола аст ва аз аъзои хонаводаи Шербековҳоест ки 3 бародари узви ин хонавода ҳоло дар Сурия қарор доранд. ноҳияи Қубодиён ки дар чанд соли ахир ҷавонони зиёдаш ба гурӯҳҳои тундрави террористӣ пайвастанд, баъди он мавриди таваҷҷӯҳи вижаи сохторҳои амниятӣ қарор гирифт ки якбора 11 сокинаш ин маконро ба хотири Сурия тарк карданд. дар душанбе форуми байнипарлумонии Тоҷикистону Русия ҷараён дорад. дар ин ҳамоиш Валентина Матвиенко, раиси Маҷлиси Федератсионии Русия ки дирӯз ба Душанбе омад, бо ҳамтои тоҷикистониаш Маҳмадсаид Убайдуллоев, мақомҳои парлумонии ҳарду кишвар ва ҳамчунин коршиносону мутахассисони соҳа ширкат доранд. фаъол кардани ҳамкориҳо бо ниҳодҳои молии Русия, таҳкими тарҳҳои муҳими сохтмонӣ ва нақлиётӣ, созмон додани корхонаҳои нави муштараки рақобатпазир ва ворид кардани таҷҳизоти муосир аз Русия барои бахши кишоварзии Тоҷикистон аз ҷумлаи мавзӯъҳои меҳварии ин ҳамоиш аст. дар ҳоле ки дар Душанбе форуми байнипарлумонии Русия ва Тоҷикистон мегузарад, созмони ҷамъиятӣ мехоҳад шоми имрӯз дар шаҳри Санкт-Петербург дар солгарди марги мармӯзи тифли 5-моҳаи тоҷик Умаралӣ Назаров намоиши эътирозӣ доир кунад. созмони ҷамъиятии ҳуқуқ барои ҳама хабар додааст ки ҳадаф аз ин ҳамоиш талаби таҳқиқи мунсифона ва ба ҷавобгарӣ кашидани масъулини куштори Умаралӣ Назаров мебошад. тифли тоҷик баъди он даргузашт ки рӯзи 13 октябри соли 2015 ҳамроҳ бо модараш бо гумони будубоши ғайриқонунӣ ба идораи пулис интиқол ёфт ва рӯзи дигараш ҷасади тифлро ба волидонаш супурданд. Умаралӣ Назаров танҳо фарзанди хонаводаи Назаровҳо аз ноҳияи Вахш буд. академияи Шветсия ҷоизаи Нобелро дар бахши адабиёт ба шоир ва овозхони маъруфи амрикоӣ Боб Дилан тақдим кард. дар изҳороти Кумитаи Нобел гуфта мешавад ки Боб Дилан барои забони нави шеър дар анъанаи овозхонаи амрикоӣ ба ин ҷоиза мушарраф мешавад. Боб Дилан соли 1941 таваллуд шуда нахустин альбоми сурудҳояшро дар соли 1961 нашр кардааст. то имрӯз ӯ беш аз 30 альбоми сурудҳояшро нашр кардааст. Дилан барандаи 9 ҷоизаи Грэмми мебошад. аз Тоҷикистон каме дуртар меравем. дар яке аз вилоятҳои ҷануби Афғонистон аз роҳи нави муҷозоти занони ба истилоҳ ҷинояткор истифода мекунанд. заноне ки аксаран ба ҷиноятҳои ахлоқӣ айбдор мегарданд, муҳлати ҷазои худро на пушти панҷара, балки дар манзили раҳбарони қабилаҳо ба ҳайси хидматгор сипарӣ мекунанд. бо вуҷуди норозӣ будани занони муҷрим аз чунин шеваи ҷазо, онҳо аз ҳаққи шикоят маҳруманд. хиромон Бақозода тафсилот медиҳад. вақте додгоҳи Пактико Фавзияро барои фирор бо марди номаҳрам ва ҳам иртиботи ҷинсӣ бо ба 18 моҳи зиндон маҳкум кард, ин духтар барои адои муҳлати зиндон на пушти панҷара, балки ба хонаи раҳбари қавми маҳаллӣ фиристода шуд. Халил Задрон, як раҳбари қабила,
برای فوزیه اتاقی را در حولی خانه خود جدا کرد و این دختر همکنون 18 ماه محکومیت را با اجرای کارهای خانه رئیس قبیله سپری خواهد کرد. حکم فوزیه سال 2015 صادر شد. کاری است تمیزکاری و اجرای کارهای خانه عبارت است. فوزیه اسم واقعی این دختر نیست و میترسد که شکایتی میتواند بر ضررش انجام شود. وقتی شما را در خانه رئیس قبیله نگاه می‌دارند، مردم همانا پشت شما گپ میزنند، گپ‌های بد میزنند. اعضای عائله من، مادرم، خواهر یا برادرم به اینجا به دیدن من آمدن نمیتوانند. این زندان معمولی نیست که مادر یا خواهرت بیاید و برایت چیزی بیارد. در زندان‌های افغانستان 95% دختر و 50% زنها برای به اصطلاح صادر کردن جنایت‌های اخلاقی نگه داشته می‌شوند. در بیشترین حالت‌ها آنها را برای روابط جنسی با مردان دیگر محکوم کردند. خلیل زدران که یک شخصیت با اعتبار محلی در پکتیکا است میگوید با اینکه زنان زندانی را در خانه خود قبول میکند، هیچگاه با آنها روابطی بدی نکرده است. هر وقتی که یک زن یا دختر جنایت صادر میکند، رئیس و یا فرمانده پلیس به من زنگ زده میگویند که ما برای زنها زندان نداریم. اگر اجازت باشد این زن را در خانه شما نگه داریم. من هم به آنها یک مکان امن پیشنهاد میکنم و تا انجام مهلت زندانشان در همین جا میمانند. پکتیکا یک ولایت نادار و خیلی محافظه‌کار و رشد ناکرده در مرز افغانستان و پاکستان است. اینجا برای زنهای جنایتکار اصلا هیچ زندان یا بازداشتگاهی وجود ندارد. اکثر زنهایی که مجازات میشوند از راه دادگاه‌های سنتی، یعنی با قرار شورا و رهبران قبیله‌های محلی جزا میگیرند و در بسیار حالتها حکم آنها بیرون از چهارچوب نظام دادگستری صادر میشود. از همین خاطر هم محکوم شده ها امکان خیلی ناچیزی مراجعت به وکیلان دفاع، مدافعان حقوق بشر و یا دیگر ساختارها را دارند. تا وقتی که قضیه از یا حل و فصل شود و دمو خانی از بزرگای قوم میمانه و قضیهشان هم طور فیصله میشد که باز هم متضرر است، باز هم متضرر میشد. زندان‌های افغانستان سیرآدم‌اند و از همین جهت هم زیاد مورد انتقاد جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرند. هزارها زن‌های مجرم به خصوص در روستاهای دوردست بدون مرافعه‌های رسمی دادگاهی محاکمه و مجازات می‌شوند. барномаро бо гузоришҳо аз тоҷикистон идома медиҳем. равоншиносони тоҷик мегӯянд муҳоҷират муҳаббати падарон ба фарзандонро коҳиш додааст ва бархе мардон дар муҳоҷират гумон мекунанд ки ҳамсаронашон дар ватан ба онҳо хиёнат мекунанд. дар гузашта баҳсҳои зиёди додгоҳӣ ҳам вуҷуд дошт ки падарони муҳоҷир мегуфтанд фарзанд аз камари онҳо нест. фаъол шудани ташхисгоҳи днк дар тоҷикистон аллакай тавонист ба чанд чунин баҳсҳои хонаводагӣ нуқта гузорад. зарангези наврӯшоҳ ин мавзӯъро таҳлил кард. як дастгоҳи хурду зоҳиран оддӣ сарнавишти даҳҳо хонаводаро дар тоҷикистон муайян мекунад. ташхис дар ин озмоишгоҳ метавонад як оиларо вайрону кӯдаконро зиндаятим кунад ё баръакс оилаеро мустаҳкам созад. ягона дастгоҳи ташхиси днк дар тоҷикистон дар муддати 8 моҳи кор ба 40 баҳс дар бораи маълум кардани падари кӯдак нуқта гузоштааст. бисёре аз даъвогарон муҳоҷироне буданд ки баъди солҳои дурӣ баргашта бовар надоштанд фарзанде ки дар хона аст аз онҳост. мутахассисони маркази ташхиси тибби генетикӣ мегӯянд занон инҷо барои нишон додани вафодориашон меоянд ва ба худашон ҳам бовар доранд. кам буданд занҳое ки кам мумкин якта аз ҳамин 21 нафар ё ки 2 нафарашон буд ки аз худашон боварӣ надошта бошад. ҳеҷ яке аз муҳоҷирон ҳозир нашуданд ки дар ин бора бо радиои озодӣ суҳбат кунанд, чун дар ҷомеаи тоҷикистон садоқату хиёнат дар оила масъалаи ору номус ба ҳисоб меравад. сабаби шубҳаи муҳоҷирон ба вафодории ҳамсар ба ақидаи ҷомеашиносон ҳамин фироқи дурии тӯлонӣ аст ва фарзанди наву рашки беҷо сабаби қатли ҳамсар ҳам шудааст. робия неъматова солҳост танҳо фарзанд тарбия мекунад, чун шавҳараш муҳоҷир аст ва мегӯяд занони тоҷик содиқу покдоман ҳастанд. من خودم خیانت نمی کنم البته به شوهرم. زنی عاطفه، زنی تاجیک، زنی که از راه آدم و آدمگری گذاشته است هیچگاه به راه بد نمیرد. من هم خیلی قبول میکنم. شاید مردهای ما در آنجا با زنهایی که سر و کار دارن در آنجا که
آنها پول می‌یابند شاید با راه فسق و فجور. شاید آنها نسبت مردهای ما در دل مردهای ما ناباوری را جای می‌کنند. اما مردانی که در مهاجرت بودند میگویند قصه های خیانت زن مهاجران را شنیدند و از این رو ناباوری در دل دارند. مجبور میکنم مردکا که برین روسیه پول زور بوده پول نغزه کار میکنی مثلا روی کردستن اون همسایه ما ایخی کردسته این همسایه ما ایخی کردسته چی تو اول کمی داری اخی خب برات هم کار کن خب باید کسی میبینه شناس میشن باید اسم میکنه باید زندگیشون تو باید پول روی کنه باید گپ خبر. مهاجرت کاری اگر زندگی صدها هزار نفر را در تاجیکستان بهتر کرده است اما سببی از همپاشی هزاران خانواده هم شده است و به خصوص در زمینه رشک و شبهه بیجا به همسر. حالا که تشخیص DNK در تاجیکستان ممکن شده است برخی از مهاجران با وجود 3500 سومونی بودن تشخیص هم تلاش میکنند هم حق پدری و هم صداقت همسر را ثابت کنند و عائله را مستحکم نگه دارند. روز پنجشنبه شرکت سامسونگ اعلان کرد که مدل آخرین تلفن موبیلی معروف با نام گالاکسی نوت 7 را بازپس گرفته به مشتریانش یا مدل های کهنه سامسونگ و یا پولش را برمیگرداند. 2 ماه پیش گالاکسی نوت 7 در سراسر دنیا معرفی شده میبایست یکی از تلفن های سرخریداری روی عالم میشد، ولی گرمشوی و ترکیش باتری های گالاکسی نوت 7 شرکت سامسونگ را در وضع ناگوار قرار داده است. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شادمانیتی میگوید مشتریان سامسونگ در تاجیکستان نباید در تشویش باشند زیرا تا کنون این تلفن تا تاجیکستان نرسیده است. شرکت سامسونگ بعد 2 ماه به بازار وارد کردن تلفن پیشرفته گالاکسی نوت 7 اعلام کرد که استحصال این تلفن را بس میکند. گالاکسی نوت 7 را سامسونگ با ستایش زیادی به فروش برآورد، ولی بعد گزارش ها درباره آتش گرفتن تلفن مذکور در ماه سپتامبر فروشش را باز داشت. حالا تماما از آن دست کشید. در اول سپتامبر چند مشتری شرکت گفتند که تلفن‌هایشان که $882 قیمت دارد خود به خود آتش گرفتند و یا ترکیدند. سبب آتش گرفتن را نقص باتری‌های تلفن نامیدند. بعد این سامسونگ بیشتر از 2.5 میلیون تلفن سامسونگ نوت 7 را از بازار مشتریان گرفت و به آنها نوش را داد، ولی حادثه تکرار شد و اکنون سامسونگ به خاطر حفظ آبرو و دیگر زیان ندادن کاملا از استحصال این تلفن هوشمند دست کشید. این شرکت عظیم کره جنوبی در تاجیکستان هم دفتر دارد، ولی ظاهرا این نوع سامسونگ به کشور دیگر نمیرسد. مشتریان میبینن لیکن کم میپرسن ازش کم یک روز با ممکن 2 بار 1 بار پرسن نوت 7. هرچند بعضی از ساکنان تلفن‌های گالاکسی نوت 7 را از خارج خریده آوردند، ولی تا حال هیچ گزارش درباره ترکیدن آن در تاجیکستان نرسیده است. آنهایی هم که به مغازه سامسونگ میآیند محض همین تلفن را میپرسند. یکی از آنها تعریف این تلفن را زیاد شنیده است، ولی خبر ندارد که سامسونگ از استحصال گالاکسی نوت 7 دست کشیده است. نوت 6 رو ندیدم، لیکن نوت 7 یکی برای نوت 7 برآمده است و نوگانی‌های زیاد دارد. برای دانشجویان بسیار خلای است، برای که از اول که برآمده است نوت برای دانشجویان هم طراحی کرده شده است. بسیاری از ساکنان تاجیکستان محض تلفن‌های سامسونگ را استفاده می‌کنند که در مقایسه با دیگر تلفن‌های هوشمند از جمله آیفون ارزان‌تر است. سال 2013 یک نظرسنجی نشان داده است که تلفن‌های سامسونگ در تاجیکستان از نظر محبوبیت در جای دوم ایستد و 16% اهالی تلفن‌های همین شرکت را دارند. یک خبر جالب: شام سه‌شنبه اویلای کیکانو از شهر آیاکوچوی перу پس از کار به خانه برگشته در روزخانه‌شان یک پوما یا خود یوزپالنگی درنده آمریکایی را پیدا کردند. گروه تعینات مخصوص پلیس و بویتوران با استفاده از دواهای مدهوش کننده این یوزپالنگ را نشان گرفته بدون اذیت به سلامتیش به جنگل بردند. با همین خبر نشر نوبتی برنامه امروز را به پایان میبریم. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید و نوارهای جالب را در یوتیوب تماشا کنید. صفحه ما در فیسبوک و ادنا کلاسیک هم قابل دریافت است. زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه نیز شما را در جریان اخباری تازه میگذارد.